Ljudi, ne znam kako, ali ovaj dejt se neće dogoditi. Što gledate? Pomognite mi pokvariti ovaj dejt. Dima, ne želim se miješati u košarkaševu i Dijaninu vezu. Ma hajde Dima, siguran sam da će Dijana uskoro zažali što je s tim košarkašem. Pronašao sam puno stvari u njemu. Nije cvečka. Dima, polako, Dijana će sigurno ići na taj dejt. Da, Dima, već je pristala. Hej vi, prestanite pričati. Uvijek se u sve miješate. To uopće nije vaš problem. Bla, bla, bla. Dima, svakako si izgubio. Bok ljudi, je li već zvonilo? Odavno. A ti? A gdje si ti bila, Dijana? Dima, molim te, nemoj tako razgovarati sa mnom. Cure, što ima? Jeste li donijele ono? Zaboravile smo. Dobra ga, cure, kako ste mogli zaboraviti? Ne mogu ovakva na dejt, baš ste me sad naživcirale. Ne razumijem. Što ste zaboravile donijeti? Cure, što ste trebale uzeti? Hajde Dijana, polako, izvoli. Posudila sam od tvoje sestre. I ja sam donijela, kao što sam običala. Cure, stvarno ste me uplašile. Izvoli, Dijana. Probat ću. Cure, što mislite? Užasno je. S tim možeš samo u cirkus. Slušaj, Dima, pusti me da sama odlučim. Dobro, Gigi, hvala što si donijela haljinu, ali prekratka je. Ne mogu takva na dejt. Ne, nikako ne mogu tako. Julija, pokaži mi što ti imaš. Izvoli, Dijana, probaj. Aha. O, crvena je. Seljačka je. Meni se sviđaju djevojke u crvenom. Dijana, potpuno si izgubila ukus za odjevanje. Ajde, Dima, ova haljina je baš cool. Julija, jesi li sigurna da je ovo najbolja haljina tvoje sestre? Dijana, ne razumijem, ja sam nosila ovaj paket, tebi se ne sviđa haljina. To je najcool haljina moje sestre, usput pogledaj, ovdje je i torbica. O, Julija, jednostavno ne znam. Zapravo ja baš i ne volim crvenu boju, ali daj da vidim tu torbicu. Stvarno, Julija, jesi li ozbiljna? To je torbica. Koliko tvoja sestra ima godina? Dijana, ona ima 9 godina. Stvarno, Julija, imam dejt sa košarkašem iz 11. razreda, a ti si mi donijela torbicu i haljinu svoje 9-godišnje sestre. Cure, šokirana sam. Razočarale ste me. Što sad da odjenem na dejt? Što da odjenem? Recite mi. Što da odjenem? Ajde. Dijana, ja ti mogu pomoći. Ne ideš nigdje i to je to. Naravno, Dima. Halo, Katja? Bok, imam problem. Stvarno trebam tvoju pomoć. Dakle, ovako, možeš li otići do moje kuće i zamoliti moju mamu da mi pošalje taksije moj crni top sa kristalima i moje crne traperice? Isto. Želim da mi to pošalje taksijem. Ovdje je haos. Cure su mi donijele haljine, ali mi ne pristaju. A ja imam dejt sa košarkašem, zamisli. Hvala ti, spasila si me. Ljudi, prestanite, pomirimo se, ili ćete me samo tako gledati dalje? Nitko se ne želi pomiriti s tobom. Što? Nije dobro prošlo s košarkašem pa si se sjetila prijatelja? Više nisi u našoj ekipi. Artjoma, ti? Što ja izlazim s drugom curom, više me nije briga za tebe. Znate što, ni mene nije briga za vas, umorna sam od vas. Konačno sloboda. Ne vraćaj se više. Dijana, možemo li popričat kratko? Još jedna je ovdje. Idi k svom košarkašu, ne ulazi više u ovu učionicu. Jano, naravno da možemo, ali požuri. Pa Dijana, imaš li danas spoj sa svojim košarkašem? Da, Jano, imam. Zar ti nisi s Brovackim? Ne, napisala sam mu poruku, ali mi nije odgovorio. Imam problema u razredu, nitko ne priča sa mnom. Dobraga, to je stvarno loše. Dijana, hoćeš li popričati sa svojim smajlikom i reći mu da popriča s Brovackim o meni? Mogli bismo zajedno na dejtove, što kažeš na to? Čovječe, ali ovo je moj prvi dejt s smajlikom. Ali hajde, spomenut ću te i pitat ću ga da popriča o tebi s Brovackim. Jel to okej? O, Dijana, hvala ti. Tako želim ići na dejtove s vama, a oni tamo uopće ne pričaju sa mnom, nimalo. Jano, razumijem te. Pola mog razreda me mrzi. Što možemo? To je zavist. Čista zavist. Onda Dijana, sretno na dejtu. Ne zaboravi me spomenut smajliku. Idemo u učionicu. Hvala, obavezno ću ti spomenut. Da, spomeni. Bok. Baterija mi je prazna. Brovacki, daj mi svoj mobitel, moram pozvati i pitat za poklon. Izvoli. Kakav dostavljač? Kakav poklon? Ništa mi nisi rekao. Kad završim poziv reću ti. Idem na dejt sa Dijanom. Zanimljivo. Halo? Da, Katja, što? Stigao je, dolazim.
Dobra ga, Dima, ona ide na dejt. Ima i odjevnu kombinaciju. Ljudi, što nam je činiti? Čuj, Dima, mani se priče s Dijanom. Moraš se ići obračunat s košarkašem. Dima, ne razumijem jednu stvar. Zašto si tako opsjednut Dijanom? Dijana. Postoji toliko prekrasnih djevojaka osim nje. Ja, na primjer. Ili ja. Stvarno? Donedavno ste se borile sa Dijanom za košarkaša, a sada govorite Dima, pogledaj nas. Nemaš ti s njim što razgovara, trebaš ići i razbiti ga. Držimo ti palčeve. Stvarno, Dima, idi i razbi ga. Zar ne možete vi sa mnom? Otići ću i razbiti tog košarkaša, ostaće mu takve modrice. Da, Dima, razbi ga. Dima, vjerujem u tebe, ti si najcool u školi. To je to, idemo. Ljudi, idete li sa mnom ili ne? Ne. E pa ja idem. Društvo, idem sam. Dima, idi. Dima, mi ne idemo s tobom. E pa ja ću ići. I nemojte mi zavidjeti nakon što razbijem košarkaša i postanem najcool u školi. Julija, objasni mi zašto smo lošije od Dijane. Gigi, nismo, mi smo čak i bolje od nje. Aha, a zašto onda Dima trči za Dijanom, a nas uopće ne primjećuje? Oh, Gigi, život nije fair. Gigi, želiš li da ja trčim za tobom? Artyom, stvarno? Naravno da želim. Slobodno trči, ja ću te lovit. Julija, možeš i ti trčat. Kostja, nije smiješno. Bolje bi ti bilo da mi daš cvijet. Pa Dima, možeš ti to. Dođi do njega i napravi ovako i ovako. Poslije toga ga šalješ rano doma. To je to. I neće biti dejta. Pa reci mi, kakav je to dejt? Ma to je samo dejt. Zašto ti to treba? On je 9. razred. Pa što, jesi li vidio koliko ima prijatelja na Instagramu? Da, pa što? Drži se košarkašu, evo tvoga kraja. Kako što? Jesi li vidio koliko ima subscribera na YouTubeu? Zanimljivo. Jesam, ali kakve veze ima dejt s Instagramom i YouTubeom? Brovacki, vidim da si zaštitnički nastrojen, ali si glup. Smajlik, ne razumijem te. Tek smo ih se riješili, a ti sada izlaziš s njom. Brovacki, smiješan si, ali čuj, imam plan. Jesi li siguran da će upaliti? Poklonit ću joj zlatni prsten, jako će joj se dopast, a poslije će joj pitat da izađemo van. Daj, šališ se, čak si joj poklone kupio. Ne razumiješ, što je plan. Počet ćemo izlazit i ona će me progurat na društvenim mrežama. Znači, to je Smajlikov plan košarkašu. Nećeš to učiniti. I što onda? Što ćeš napraviti? Postat ću jako popularan, a i ti sa mnom moj najbolji prijatelju. O, igrat ćemo košarku. Zaboravi sve što sam rekao. Idem se preodjenut. Ej, Smajlik, imamo večernji trening. To je to, gotovo. Brovacki, neću doći, imam dejt. Vidimo se. Provasti je popularan. On igra košarku. Dobra ga, cure, Katja je spakirala pogrešan top. Dakle, što mislite o mom izgledu za dejt? Dijana, odličan je. Prekrasno. Meni se ne sviđa. Kostja, ušuti, ništa ti nisam pitala. Dakle, cure, idem na dejt. Poželite mi sreću. Bok svima. Bog, sretno. Julija, jesi li ju vidjela? Tak grozno. Cure, stvarno ste licemjerne. Dijana, gdje je Dijana? Dima, gdje? Otišla je na dejt. Dima, kasniš. Što se dogodilo, jesi li ga razbio? Ne, Kostja, nisam. Ali doznao sam nešto. Reći ću ti kasnije. Sada moram naći Dijanu i spasiti je. Ne razumijem. Nije ga razbio i pobjegao je. To ti je Dima. Da. On je ovdje. Bok, izgledaš tako cool. Bok, i tebi, nisi ni ti loša. Hvala. Izvoli, poklon za tebe. Za mene? Na prvom spoju? Hvala ti, to je tako slatko. Usput, želim te nešto pitat. Jana me pitala da ti kažem da joj Brovacki mora odgovoriti na poruku kako bi počeli izlaziti. Ovo nam je prvi spoj, nemojmo pričati o Jani i Brovackom. O, da, naravno. Što je to? Otvori i pogledaj. A, naravno, otvaram. Što je to? Nakit? Da, nakit. Wow, prsten. Da, s dijamantom. Wow. Daj meni, ja ću ti ga staviti, znaš. Dijana, čekaj, ne slušaj ga. To? Dima, odlazi, molim te. Ne upropaštavaj moj prvi savršeni dejt. Hej ti, odlazi, prijateljski ti kažem. Hej ti, košarkašu, da sam na tvom mjestu, pobjegao bih brzo. Dima, slušaj me. Odlazi odavde. Ako ne odeš, stvarno ćeš morati trčat. Moj dečko te može istuć. Jesi li čuo? Jesi li čuo i shvatio? Slušaj me, idi svojim prijateljima iz razreda. Dijana i ja smo od ovog trenutka par. Jel tako? Da, jesmo. Vi ste par. Dijana, znaš što?
On nije kakvim se pretvara, pogledaj. Ne razumiješ, što je plan. Počet ćemo izlazit i ona će me progurat na društvenim mrežama. I što onda? Što ćeš onda napraviti? Postat ću jako popularan, a i ti sa mnom moj najbolji prijatelju. Što? To je užasno, Smajlik, je li istina ovo što sam čula? Dijana, to je namješteno, sviđaš mu se, zato izmišlja ove gluposti. Dima. Dijana, snimio sam ovu teretani, pričao je s Brova s tim. Dijana, on te želi prevariti. Hej, jesi li ti zavidan što sam joj poklonio dijamantski prsten? Ne, nisam. Nisi? Onda odlazi ili ću pozvat svoje prijatelje, a onda ćeš biti u nevolji. Smajlik, reci mi istinu, izlaziš li sa mnom zbog moje popularnosti? Naravno da ne. Svidjela si mi se od kad sam te prvi put vidio. Stvarno? Dijana, ne vjeruj mu. Jesi li čuo, Dima? Smajlik ne izlazi sa mnom zbog moje popularnosti. Odlazi i ne miješaj se više u moju vezu, jesi li čuo? Dijana, tako si glupa. Izlazi sa svojim košarkašem i zaboravi na mene zauvijek. Dijana, stvarno mu se sviđaš. Da, sviđa mu se. On je tako glup, ne sviđa mi se više uopšte. To je u redu, neće ti više prilaziti. Smajlik, jel sigurno ne izlaziš sa mnom zbog popularnosti? Naravno.